Ni mirurungano iria ngwataniro ya Azimio ikinyiririe iritafanagia o muthenya wa Jumatatu o kiumia kinyiriria thirikari kuhingia mendekithia mao ma kugwithia garama ya muturire na kurumirira mururungano wa ira. Atongoria a ndini nimamenereirie mirurungano eno iria maugite ndire na uguni o wothe kuri muingi. Kuona bata wa gukorwa ati no tugie na maandamano tondu turi na andu acio twathurire mangiaririria ndeto icio thiini wa parliament. Na tondu motion no urutwo ri ni andu aria me thiini wa parliament. Niki kingigiria moke na motion ya kwaririria uhoro wa bururi wa Kenya no uria tungithie na mbere hamwe. Muthikabu wa kanitha wa gatoreki diocese ya Nyahurur Rev Joseph Mbatia ni oritie President Ruto na thirikari yake matige kwihura githuri no mahimbirie miario ya thayo niguo kunyitithania bururi. Ni no nyende andu maharanirie. Kwaraniria ti kuga handshake. No kwaraniria ni guikara thi twirane atiriri wi wa maitu tondu bururi ni witu. Tondu wi wa maitu ri we are brothers, we are sisters. Niki tungika ni undu wa bururi uyu witu. What can we do for our country? Koguo twaranirie kana wi thiini wa opposition kana wi thiini wa thirikari twaranirie nigetha tumenye ura tugutwarithia bururi witu na mbere. Ona kuhana uguo mubunge mutumia kaunti-ini ya Nyandarua Gitau augite ota Kenya Kwanza matikwenyenyo maigire mutego-ini wa ngeithi na Raila Odinga. Gitau akiuga ihinda ni ikinyu Raila eherere uteti. Every time umeshindwa unalete vurugu ndio upatiwe nusu mkate. Sisi wa Kenya tumesema, hata rais akisema mtaongea, sisi wa Kenya tumekataa. Hamtaongea, hakuna kuongea na hakuna nusu mkate. Gitau no akomithitie mirurungano eno akiuga nikiha kuona mbeu njithi makihuthirwo uru ni ateti. Sheria inasema vizuri sana ya kwamba unaposhindwa uchaguzi unasubiri wakati mwingine uchaguzi mwingine ukuje uze sera zako. Sasa wakati huu ulishindwa. Jiko alimkataa na tukapea Samuel Ruto kula, tukasema ndiye our president. So yeye na jeshi yake warudi mashinani wafundishe watu wake kupanda na kufuna ndio tujue unga venye itateremka. Naita watoto wetu unawaambia waende wa maandamano na wako wanakula mkate, wanakula mayai, wanakula siagi, wetu wakipigwa huko. Tutaki kusikia hizo story zako. Na hata ukiongea hatusikii unasema nini. Umezeeka, umeisha, wenda Bondo ukakae huko. Tutapambana na wewe kiume. Girifotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Mubi wa Shege.